last corner akukho kunzimba akukho kungahlula uThixo. There's nothing impossible with God on your side. Yonke into possible, yonke into iyenzeka. Sisho njalo sibonge kakhulu kumvangeli esakhona futhi sisazothi ngale kuka 11 o'clock sibe siyamcela ukuthi akwazi ukuthi mhlambe khona lezi zinto lezi engazi ukuthi mehleli kuba nezinto ezivukayo kuyena angazi kwesinye isikhathi ubuya anqena ukuzenza nokuthi azisho kodwa ngiyazi ukuthi ukukhona bakhe kulomsakazo kusuke ukuthi khona umuntu ekufanele asizakale khona umuntu ekufanele alapheke. Siyabonga nokuza ukuthi impela usekhulumile uNkulunkulu ukuthi sizosizakala within 7 days and siyabonga ukwazi ukuthi futhi ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili akezivumeni ukugitshelwa akezivumeni ukuba zimbongolo akezivumeni ngempela ukuthi uma sibe lo hlobo laleza imbongolo hayi ukuthi imbongolo in the truest sense of imbongolo but sibe lo hlobo laleza imbongolo oluzokwazi ukuthi nalo malihamba oligobela umthetho ake ngisho njalo imbongolo vele ihlezi igobela umthetho kodwa kule specifically lena omunye umuntu mhlambe eseyiyona le eseyimbongolo nje mhlambe kwakuyothi mesebona endlalelwa amahlamvu esekucula uhosana abese yaphakama mhlambe ngabashiye enza into angakaza yena kodwa leyana yalokho igobe njalo ya maintain umbongolo bayo bokuthi yona ikhonelana. So you must understand na yonke leyo nto ukuthi uma sikhona emhlabeni why are we here, why are we living, why uThixo esidalile and senze lo msebenzi uThixo esidalile wona. Now ngifisa ke namhlanje Queen Rejoice ukukhuluma kakhulu ngephathi khona angithi ngisakuyona lento yokuthi akezizameni ukuthi konke osekukhulunyiwe sekushunyayelwe kakhulu sekushunyayezwe vele ngebaze bayeke abavangeli ukushumayela ngebayeke abefundisi ukushumayela but manje sekufanele sithi ke thina ke esesibazwile noma ngingakapheleli ukubezwa kwethu kodwa sesifisa ukuthi sithathe iportion ethile and then act. Ibalulekile indaba yokuthi mawusuzwile wenzani ngento osuyizwile. So sikuleyo nto sikuleyo nqola manje la emsakazweni yokuthi ake ngisho mhlawumbe ngingizifake mina ngoba ngizokubala Queen Rejoice kanti mhlawumbe uzophinda ungisalele endleleni. Mina ngikuleyo mission yokuthi sengizwile ngishunyayeziwe ngina 43 years namhlanje ngiyashunyayezwa kusukela ngimncane uma wami ngishumayeza ngingena enkonzweni ezahlukene ngishunyayezwa namanje ngisangena futhi ngisalalela nama radio safunda nezincwadi ngiyashunyayezwa. Ngifike la Queen Rejoice ukuthi when am I going to do now mina isikhathi ngithandela umvangeli mekhuluma indaba ye-turn around time ngempela ukuthi akeshintsheni manje yabo mhlawumbe sikwipoint lokuthi asijikeni manje ebese siyothatha lokho kudala esikufundisiwe ngoba leli vangeli elikhulunywa manje kusayilona lelidala belingakashintshi. So ake sibuyele emuva ke manje sibone kuphi ke soqala manje sikwenze because into Queen Rejoice inomehluko uma ngabe uzojwayela ukuyilalela then uthi ngiyalalela hey uvuka amandla yabo and then mase ngiphuma futhi I'm still the same person. No, isikhathi manje where we say after listening let me try and do lento esishiwo ngibone ukuthi yimbi ngani. Now kufikileke kumina Queen Rejoice iphathi ethi ezisengilaleleke my goodness into ebingishaya nento esishayayo sonke Queen Rejoice ukuthi kukhulunywa ngibhizi mina ngenza something else. Angilalele lento ekhulunywa. That's number 1. Number 2 ngithi ngilalela ukuthi ubani lo ngitshelayo. Wazi kangakanani ngale ngibhizi scrutinize lo ngitshelayo. Ngiyam-analyze ngenza yonke lamagama esingisi. Ubani wakabani wazi kangakanani ngevangeli ufike nini. Now uzothi mawuyenza research ngaye ungayenzi ngezinto yena seyikhulumile mhlawumbe ulandele imisebenzi yakhe mhlawumbe go Facebook mhlawumbe emaphepheni mhlawumbe unebhuku mhlawumbe unani but uyilandele kambi uyilandele ngokuthi uzwe ngomunye umuntu kanti uzoba sebhadini lokuthi uzobuza umuntu okuwukuthi leyo muntu vela kamncanywa kayi lo muntu ombhekile wena lo muntu omzwayo abese emkhuluma ngendlela yena ambuka ngayo na usuhamba nento ngendlela lo muntu ambuka ngayo wena awukakazenzeli wena sihleli kuleso simo Nkosi and size silahlekelwa izinto ngenxa yokuthi ke Queen Rejoice ezisikhuluma izulu sethasifana yabo uma ukhuluma umvangeli akhuluma nje wangikhuluma mina khona amagama awasho ngenye indlela mina engawasho ngayo same as umuntu wase North Coast indlela akhuluma ngayo wakanongoma nje
indlela akhuluma ngayo ayifani nomuntu wangase Potchefstroom wangasemzinto wangakuphi wangase South uyayizwa leyo so yonke lento